Osize nalo lo milotwa amahle Nkosini le ndawo engikuyo ifanele abantu abadala ifanele ubaba yingane noma Nkosi yasezulwini nginovalo ngesaba kodwa ngiyacela Nkosi ukuba Nkosi ungikhumbuze Nkosi yasezulwini lokho okwenza Nkosi ukuthi kutshale kuthando kimi lokuthi ngikwazi ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ngemisebenzi wayenza wena Bombela phakathi komuzi wakithi ayibonke Nkosi lapha emzini wakithi waseManqabeni insizwa zalamina yathi ma kungelela uNazaretha emzini kaBaba Mkhulu yaphenduka ehlaya emndenini yabe umuntu olandela umuntu baze basho bathi asasingazi ukuthi lekhaya khona umuntu ophupha kanje alandela umuntu lensizwe zalamina ngothando ethandwe ngalo yabamelela kulo Nazaretha khona inhlekise emndenini kodwa ngene ngilana uNkulunkulu ufuna ukubavezela ufuna ukuziveza uNkulunkulu bakhe kunensizwa yaBaba Mkhulu ekuyona encane koBaba yakade boshiwe isejele wafika umbiko phakathi komuzi ukuthi ubaba omncane sedlule emhlabeni wahlangana umndeni kwakhulunywa kwavunyelwana ukuthi umzimba wakhe awubuyi lapho ehambele khona uzotshalwa ekhaya nempela kwakhulunywa nabaphathi basejele abahulumeni
yakalwa ukuthi hayi lensizwa bayibuyisa yayisilandwa lafika usuku yalandwa yabe seyotshalwa manje insizwa lambiwe iyotshalwa babe khona ke abafundisi ekuyibona abomndeni abakhonza kubo noma abakhonza emabandleni abawaphethe lensizwa engizalayo yayikhona nje ibukeka njengohlanya umuntu olandela umuntu phakathi kwabantu abasindisiwe nabashayela phezulu kakhulu yatshalwa lensizwa umfaba omkhulu kwatshalwa kwaba kuhle kwathiwa ngegama ungenile ezulwini kwadlula insukwana nje lathi liyophela isonto yesifika lensizwa ekade itshalwa yafika unkosikazi wayo yafike yathi inkosikazi ngiyakuthuma hambe kubhuti omdala utshela ubhuti omdala ukuthi ngicela angele kushembe ushembe azongikhipha kuleli jele ngikulona namhlanje iboshwa sesangibulala la ngikhona wasuka umama ezokukhuluma kunokuba qondane nalathula kuwe wese abafundisi bakhe benkosi wathi ayingene sinanga la ubaba abantu abami uyabuya uzothi ucela ukuthi ayelwe kaShembe uShembe umkhiphe ejele ngoba namhlanje iboshwa sisambulala abasebethaye ngegama kwabusiswa amanzi lawo kwanekwa amanzi kwathiwa kachele ngawo uyaxoshwa akahambe bathatha amanzi bawasebenzisa waphinda wabuya wathi nkosikazi ngikuthumile kanti awuzwanga yini indaba enkulu umama inkonzo nobaba ngena kuyona bayibukele phansi futhi ke njengoba kuphathwa igama likaShembe akuswakali kahle kodwa yathi bayifika lensizwa fika sinolaka yathi nkosikazi mangafuni ukuyenza into engishoyo zokulanda washo uvalo saba kufa bakusaba abantu waqala indaba wayibika emndenini manje kanti qale umfundisi wakhe wayibika emndenini wathi umndeni naye akatshelwe mtsheleni uzotshelwa bani lemndenini ngoba bonke bahlangene ngaye bathi udukile ulandela umuntu sophinde futhi simtshela ukuthi kufuneka lo muntu wakhe manje basuka ubaba phakathi wathi mina ngizomtshela ubhuti wathi wayingona tshela wena kwasuka ubaba phakathi waqonda kubaba ufike umtshela abambeza bathi awuze khona ukukhuluma khona uphuthuma wasuka ubaba wayakhona mefika umndeni ohlangene kwathiwa cha nansi inkulumo ekhona bayibeka wathula nje baba bathi la beqeda khona wathi baba cha khandiwe kiwe enkosini yamaNazaretha hayi thina asiyazi inkosi yamaNazaretha kuzohamba wena ngoba wena uyayazi wathi baba kulungile ngizohamba wasuka baba wasemzini wasemhlene enkosini inyanga yezulu wathi befika lapha emzini wasemhlene wayibikela inkosi inyanga yezulu le ndaba wathi mayibika inkosi inyanga yezulu yale yathula yambheka yathi mayibheka yesithi lalelake yathi uShembe uzohamba umkhiphe ejele Ebuyela
yafika lensizwe yafika emndeni yathi ngizobonga ushembe sengikhiphile jele ubeleni ushembe sengikhiphile jele nangibona kakhulu ubhuti mdala ushembe sengikhiphile jele amen wona manje sekusele ngithi mangihamba ngemndenini ngathi mangihamba ngemndenini wangibuza umndeni ukuthi ngiphatheleni wathi umndeni ngengene phakathi kwawo ingekho into engibaphathele yona ubaba omncane wathi mekule emhlabeni akazange enzelwe lutho ngoba phela basindisiwe abantu wabesethi ningitshela ubhuti ukuthi ngibela angihlambulule abasengene kumphako wami engizokwazi ukuba ngikwazi ukungena emndenini ukuze umndeni ungamukele wakhuluma indaba enkulu indaba engaziwa umuntu abayazi le nto bafika zobaxoxela ukuthi uhambe kanjani ebuhleni wafika bemlindele ngenkulumo wathi ayilanda indaba bathi ayiswile cha njengokusho nje impela ihambe kahle lento bekade uyihambele usebuyile ke usibanibani bembiza ngegama ke phela ingane umfowabo nabazali abamzala babese khona sebuyile usibanibani naka sefike ukukhuluma asaziwe uma kunje ukuthi kwenziwa njani wathi babayi umfowethu mesebuyile ngiyabonga ngicela ukuthi umfowethu uzohlanjululwa bese eqeda ukuhlanjululwa bese nika umphako wakhe azongena nawe emndenini kwaba inkinga ezokwenzelwa phi lento ekhulunywa ngayo ngoba ngeke lapha yakuhlatshwe basindisiwe abantu wasethi baba masivumelana ngizocela ukuthi yonke lento yenziwe lapha kulo muzi kababa ekuwona ngobhekile kwathi waye kulungile ngcono mezokwenzelwa lapho khona yenziwa lenhlanguluko wahlanjululwa baba omncane wabese eqeda wangeniswa eseni kumphako wathi meni kumphako wakhe phakathi komuzi yaphinda yabuya impendulo akabuye zibaba ubuya aqonde kubona wafika kusakhona isalwazi esimzalayo wathi efika qhamuka kusona ehleke ejabulile wathi wathi uyambothi ngimuhle kanjani wathi nina ngiyakubona mntanami usho isalwazi esimzala ngiyakubona mntanami wathi ushebo ungezile amen yathi abasemndenini sebengemukele ngibongeleni kakhulu ubhuti omdala ngoba sengenile emndenini nezulu lashembe sengenile kulona amen inkosi yehla ezulwini
ezulwini likaSheme wabahlangana umndeni wabuzana wathi umndeni hawu usibambane ngomdlula kwakhe emhlabeni usedlula ngemela yana sithi yena insizwa lonke lesizwe lapha ekhaya yathi lizophela amen amen ubaba omncane wazele enabantwana abafowethu nodadewethu ezele imkungule intombi zizinhle intombi zakithi kodwa zazingena inhlanhla umendo zazingawutholi wathi manje abamncane losizo lekhamzo phela yezakha la intombi zakithi odadewethu abantu babefika befisa ukuzongena emzini kababa bezocela isihlobo baba sebenikezwa amadethi thwe khanye nafika kuleli sonto abanye abafike kuleli sonto bengena nje abantu bezocela into ekade ingaziyo ukuthi yokibe khona amen sifuyeni intanda bagale dadewethu baphuma banzini yabo bakhanye ekhaya baqala babona abantu bomndeni ukuthi hayibo indaba ekhulunywa ngayo mathoshembe unezulu ushembe unezulu uvunya ngebivalekile ibonkosi sikhuluma indaba yothando ukuthi ushembe uyabathanda abantu amen uma bengumfuni kodwa ushembe uyabathanda abantu amen bangena ukukhanya emzini bangena ukukhanya inkosi yehlezi unezoba umuntu ebantwini amen abantu noma ushembe bengamazi kodwa ushembe yabakhombise nje ngaleso zakhe abakhombise uNkulunkulu ukuthi mina nguNkulunkulu ebonkosi amen kuthe lapha ya emlazi emzini wasesabelweni 93 ngiyomshumayela kwathi kuyisabatha yabanye inkonzo esabatha ephuma yathi lephuma khona inkonzo esabatha amathembele emlazi engakabumaninga ngaka lethembele lasesibonakala lisolela nakabi khona kwakusenziwa iguqu nje ngoluyithathu lapha ngaphakathi sibonakaliswe lethembele lasemlazi esabelweni kwaye kuthi babuyisabatha abantu bagibele itimela kaMnyandu bebheke emlazi station kwathi iphumile inkonzo ngesikhathi kinikelwa abanye sebeqala ukuhamba begibele itimela abanye ngabomnyandu bathi bathi bafika phezulu eplatform station bakhawula nabo abazalwane bangungile la bakhisibaya zakhuphuka insizwa zathi befika phezulu station ziphethe imbogo ziphethe ama briefcase kwakusaphethe ama briefcase lawa ya zahlangana lapha makethe zakhisitokela zathatha ama briefcase zabeka phakathi nendawo sibhinqa amabhesho zama basibona lesasitokela silapha ya base suka yedwa sile lesasitokela wayeseza khona lezinsizwa wafike wathi bantwana bakaNkulunkulu siyamcela lapha nize kunomuntu asimazi ukuthi wakabani sithe sihamba ngestimela lo muntu wawe esitimeleni wavene washona wadlula njengoba silapha nje sehle naye sezama samthandazela sesithi sicela nani manazarethanise nizomthandazela amen 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 sathula insizwa zabhekana zathi ayilungile siswini zathi mebhekana zasezithumana zodwa cha uthuma lapha ethempelini yobekela uMshumayeli ngeke siyokwenza umsebenzi singazange sihlule uMshumayeli kwafika insizwa
yakashandu kaphu ekuyona inkosana lapha kashandu ezalwa umkhokheli uMamcamo endala kwathi abantu benikela phakathi ethempelini kwase kufika igama lasethi baba Mshumayeli manje siyacelwa lapha kunesimo esinje kanje egama nje ngaliphendula ngikhona lapho ngiyoMshumayeli ngathi mina hambani nenkosi nokwenza umsebenzi kaNkulunkulu enkosi ibusisa amen ngiqhubeka benikela abantu benike insizwa yahamba lensizwa saqhubeka nje ngokuyisetshenziswa lokwasetshenziswa yathi fika kulezi nsizwa yathi uMshumayeli usinikile isibusiso senze njani zathi insizwa siyakhona zafika abantu bakakile la zathi masize iphethe imbola baqala bahlehla abantu bamshiya lolele zafika lezi nsizwa zathi mayifika zafike nazo zamkaka njengoba kade bekakile zamkaka babebheka ukuthi lezi nsizwa zizothandaza ngoba bona babekade beqala ukuthandaza baqala station estimeleni sisinga kangeni ngisho ukufika eMlazi bethandaza baze behla bathandaza noma sebehlile babona ukuthi hayi ayikho lento lo mthandazo esuthandazayo ayibuye impendulo loNkulunkulu ethe ngathi ukude kodwa zathi mayifika siyabomela zafika zasekho lesikokela mabende zashaya isihlabelelo sokugcina zathi masisidoza isihlabelelo sokugcina kwathi bakufika lapha sithi ehlamoya ingcwele zathi masisidoza zathi mayifika lapho akuthula ehlamoya ingcwele mabende sabonakala sanyakaza isidumbu sanyakaza uphelele la zathi besikota sesisondela kuye sawubona yeah ubani sibongo washo uhlalaphi washo zase zithi insizwa siyabonga zaguquka zabathola besamila abanye lapha abanye sebehambile zasuka zabonga kulabo bantu zathi siyabonga sesoqedile wethu umsebenzi amen amen wasuka lapho umuntu makade wabesehamba wathatha imoto eziphikelele kubo ngegama lenkosi yamaNazaretha esephilile akabonga amen senkulunkulu lasikhona amaNazaretha amen senkulunkulu lasikhona shembe aphelele la indaba enkulu bantwana bahle basesilwini ukuthi siyathindeka asimbone phambi kwethu ukuthi yena esemazulwini wazoba umuntu ebantwini kodwa akasiyeke umuntu njani njaba yena uNkulunkulu amen engathina sikacela uNkulunkulu asipha amehlo kamoya asipha amehlo ubona ibonga Nkosi amen Lepha mlethu singumfanisi nathi ngoba vela abafani nathi. Amen. Noma ngabe ethanda uthanda akasoza afana nawe. Amen. Yeke. Kodwa ngiyakumini. Njengoba ngizakithi emzumbe. Njengoba kulesikhuluma ngayo eNazaretha. Wakhamba emzini wakhuzwayo. Wakhamba emzini wakhuzwayo, ensizwa wakhuzwayo yahleza emnyango. Athi bahlale nensizwa. Yathi bayibheka ebukaleni
yathi bayafika ngendlela umgaqo ezodlula eduze kwalemuzi wakakhuzwayo yabheka lensizwa ukuthi yini yona lebili ijomba lapha yathi mayingena endleleni yomgaqo yasiyabona lensizwa wakhuzwayo inyamazane yathi bayibona ukuthi inyamazane yathi yabheka baqala lapha bekhona khona le nto ejombayo yathi bathi yabheka lapha yabona zakhamka imalase zakhamka isondela yasuka lensizwa yabulela lebekade ihleli khona yahamba le nyamazane ngejubane yabona ngo umgaqo noma indlela idlula ngaphandle kulo muzi wabakhuzwayo yathi babaqondana nalo muzi yalibona isango elingena kule muzi wabakhuzwayo yaphenduka yathi mayiphenduka yangena ngesango emzini wabakhuzwayo yathi mayingena ngesango yabona ngo esibeni sembuzi sivuliwe isibeni sembuzi yabona ngo yathi mayifika ngesibeni sembuzi befika ngena phakathi baqede siyalala impunzi la isuke khona ihutwa izidla amaphisa azingela yasuka lensizwa umfakhuzwayo wabe sesuka singene esibani sembuzi wafike wavala esibani sembuzi maqede wayesesuka seya lapha ngasesangweni uyovimba lezi zinto ezihubha lenyamazana ukuthi zingangeni phakathi komuzi zeza zigijima ngebele imalase zathi bayifika ngasesangweni wayihebeza umfakhuzwayo zadlula kona indlela idlula ebheke phansi ezantsi emfuleni zadlula wayimela nje lapho umfakhuzwayo zathi masidlula akhamba amaphisela nela ngemuva ekitchen bafika babaza bathi ayikho inyamazana oyibonile ebekade ihutshwa izinja ayidlulanga la bathi umfakhuzwayo idlulile ishonile ngale bathi idlulile ishonile ngale alandela amaphisela nezinja zawo wasuka umfakhuzwayo ohlala lebekade ngene ihlalele khona wahlala wacabanga ukuthi ayakude manje amaphisi wasuka umfakhuzwayo waqonda esibani sembuzi wafika wavula isibani sembuzi wathi mevula isibani sembuzi yayisiyaphuma lembuzi yaphindela ngendlela eqhamuke ngayo akabonga shehe Amen. Umfana wami usufikile yesivuma lensizwa kakhuzwayo wathi hawu mfana wami wangibona ngifike ekhaya yathula lensizwa umfakhuzwayo uthe sadidekile ukuthi ngizothi ngayibona inkosi phela ngizothi ngayibona kanjani yabona inkosi udidekile yabe sithi hawu mntana wazali ibona inyamazane eyangena phakathi komuzi wakini yesikhumbulo lensizwa yathi inkosi yathi ngayibona wayesethi ushenge ekhuluma lensizwa kakhuzwayo wasethi mntanami kwakuyimi lo ngesenzo sakho wasenza waphephisa leyo nyamazane yayikade isihambe yafuna ukudla
ukuze bekwazi ukuthi imele sabantu abayo uthi bengasabona thina ukuthi izinto zizoyinama ithile sayithatha sayifaka phakathi komuzi wakini ha mntanami unenhliziyo emnene wena kusuka namhlanje wasena ukhuzwa wasewunene usikose kunye sesizwini kushukunika zonke zonke owakhithekile ingekho bekhona emhlabeni ebenkosi amen Insizwa yami zongonene lensizwa kuleli banga esiyagoqwa nomfundisi unene wasemapondweni uyele ngikhuluma ngaye ngabo uNkulunkulu amen umfundisi unene wezwe lithi umfundisi unene ngoba basho uNkulunkulu amen kodwa isibongo sakhe na ukhuzwayo ayibonge lenkosi amen sikhuluma ngothando maNazaretha amahle ukuthi lapho sikhona siphelele amen kuphela ithina siyozehlulekela njalo indaba ukuthi nabona benkosi sibambelele kuleli lizwe likhuluma ngala sesizweni ushebe khomisa uNkulunkulu bethu maNazaretha ophemise ngayo nombono emzini sesabelele thafalko ikhuluma ngenkosi ezinomhlaba maNazaretha amen ufike umndeni wathamane ngingumvangeli baba umvangeli siphelezele sisekwasini umawethu udlulile emhlabeni ngesikhathi umawethu edlule emhlabeni udlule didekile udlule umawethu emhlabeni wadlula engekho emzini wasebuhleni uyabuya ngene manje umawethu uyasithuma singane zakhe uthi ucela simile enkosini Yesu nomhlaba unyazi wezulu siyamdalela intethelelo ngoba lapha khona kumnyama kakhulu akukhanya obuyena phethu kukhanya munye unyazi njalo indaba ushobesikaze nekhama emlazi wakhe phelele Nawathatha safika nabo nafika kwindaba enkosini yasezulwini loNkulunkulu esikhuluma ngayo maNazaretha amen waphuma inkonzo sekuseni inkonzo kanayo saba nomfundisi uMaphumulo wasempumelelweni ethi inkosi uthi umfundisi uMaphumulo nkosi ngihamba nawe umvangeli kunabantu ahamba nabo inkosi balethe ukukhuluma kuwe isithi inkosi yakhuluma mvangeli manje iqala indaba ngithi ngiyibeka uthi ushembe inkosi yasezulwini umnikazi wento zokuphungelihle uthi mvangeli hamba uze kubuye nalabo bantu khona ngizoyizwa le ndaba abahamba ngayo saphuma maNazaretha saphumela ngaphandle ngihamba ngayohlala emadolobheni abafundisi sahlala sayixoxela indaba wasebenza umdala wensuku wasebenza uNkulunkulu wasebenza uNkulunkulu kwavala ezulwini uNkulunkulu wakubuyela ngaphakathi angiboni ke ngihlele ngale labantu ngithaba hlale labalinde Samuel kwaqhamuka kwafika uMshumayeli ukhanyile uMshumayeli ukhanyile hamba ememeza ethi umvangeli umncwabo wasemlazi nathi mangihamba uyathi ukhanyile wathi ukhanyile mvangeli uyacelwa ngaphakathi inkosi nabantu hamba nabo ikhuluma ngoNkulunkulu maNazaretha amen nasuke ngigijima nathi bangifike Samuel avalile amasango nabe sengibiza laba bantu silendele uMshumayeli ukhanyile nabebiza laba bantu sasesiyangena sangena samlandela ukhanyile wathi ukhanyile kulungile kuqala uthanda ukuhlala sezulwini phakathi sathi sikhashana nje sakhokele lokhanyile khona la savula kumnyango wathi uvule kumnyango wesema kuvulana wasethi sondela sasesiyasondela mase sondela kwaNazaretha uthi yakhuluma ngase ngithi khuluma insizwa yakhona kaChamane ihamba nomndeni wakhe
siyayibeka lensizwe indaba yathi inkosi njengoba mina ngihamba nayo nangomndeni wakithi sithuna uma wami ongasekho emhlabeni uma wami udlule emhlabeni inkosi engazange akubona ukuthi wena uNkulunkulu udlule emhlabeni engale ngaphesha komfula wafika kathi uma wami umesefihliwe uyabuya wami uthi lapho khona kumnyama kakhulu ngokukhanya uthi kodwa ngonya phethe ukhanya ulenyazwezu amen asisemntana ngethele kuwe obuzaphume lapho kulabo kumnyama hlezi kubo yabuza inkosi yesinomhlaba buzo umnikazi wento zonke wathi uthe uzani umcelele ngane bathula babhekana ngabona ukuthi ayisekunakele kakhulu ngase ngithi inkosi yesinomhlaba izwi lizophuma ezulwini ukuthi kufanele kube yini yayisithi inkosi yasezulwini abahambe bothenga imbuzi yathi mayisuku ukuthi izokhamanithi yale uyabe seyibuza umdala wensuku wathi lo yethe ngaphi imbuzi ya manje insizwe kachamani yadideka la kumena zacima ke bana Nkosi yamakhosi ngoba unemoto ngicabanga ukuthi uzohamba uyifuna erinyane embuzini cabanga ukuthi kuphe sabelweni eTafalcop nase rinyane kwasecime ibanga kumina ngasazi ayisehleke umdala wensuku esethi akaphuma athi mele sangwena bozothi imbuzi zitholakala lapho uzayithola nembele baba njalo phuma bethi uzokhamana bese sangwena yabuza bese benyele yabuye sidonse imbuzi siza nayo amen kodwa khona indaba engiyona amaNazaretha amahla sezulwini ukuthi la sikhona sisezulwini futhi sihleli noNkulunkulu amen yathi mayifika lensizwa lembuzi yathi ifike nje yathi mayithi yasondela yesembuzi ukula sezulwini umnikazi wento zonke wasethi lapho hamba nami manje khona basondele bonke bayibambele imbuzi base besuka basemndenini base besondele imbuzi uthi umdala wensuku engakabaneki isibusiso uthi ngamhla ephuma emzini oyingcwele wasebuhleni waphuma nayo yonke imindeni njengoba ngithi bambelelele kule mbuzi nje namhlanje bonke bayabuyela ezulwini wathi inkosi ngibusisa amen usumnikazi wento zonke akhona emhlabeni okhona ezulwini umabona kude bona yonke indawo amen amaNazaretha siphatheni kahle lokuba Nazaretha amen asibe nokuqonda nokwazi ukuthi nasuka emzini wakini usuke emazweni akini uzela kuzokwenzani amen beke sihlabeni ongabheka ezinye izinto beke umnikazi wabantu labelizwe qhamuka esihlabeni kuphela amen ngoba uNkulunkulu lo phambi kwethu ebonkosi amen hayi amaNazaretha le ndaba engikhuluma ngayo ngikhuluma ngendaba yothando esithandwe ngalo uNkulunkulu omuhle wakithi ebuhleni engathi akasigcina silondoloze asihlenga sivikele onakeni omubi oluvukela amaNazaretha oluvukela amakholwa agcina amakholwa engasaboni ukuthi phambili ubani lo phambi kwethu kakhulukazi konakele kakhulu la ngikhona nami ngoba ngakufundisile abafundisi bagcina sebekhohle ukuthi ubani sebefuna ngisho ukuphikisana nezwi amen engathi bafundisi singabheka sihlelweni nakade sinelevalo sesabe sazi ukuthi ubani ophambi kwethu nalawo mazwi ngiyabonga Nkosi yesinomhlaba ngibonga uthando ngiphelona ngiyacela ukwehlela ngezansi ngibuyisele ezulwini uNkulunkulu uyena oyelungisa lapha ngone khona angithathelele Nkosi yesinomhlaba amen siyabonga amazwi amnandi sophambili Nkosi izimbusisi